je strano, a nešto nam je sram, nego nešto što je normalno i što nam je na ponos, da možemo jedni druge poticati na molitvu. Mi smo učili od malih nogu da je molitva razgovor s Bogom. To je dobra definicija, nije mi baš dobra definicija. A zašto? Šta to znači ja razgovaram? Puno puta na molitva može biti da mi doživimo Boga i da se Bogu molimo, a da li mi s njim razgovaramo, ne znamo. Tako da mi Bogu pričamo ili molimo neke molitve i tako dalje. Ova svića je neživa materija, neživa tvar, neživa, znači nije ni osoba, ni ništa, a Bog je prostor i živi. Ja mogu ovoj svići govoriti, mogu gotovo tamo zidu i reći, ja sam se molio zidu ili tako kao što neke, evo kad su udalje od Boga, pa se moli stavu, života i bezanjača. I šta je on molio se, šta je dobio kao odgovor, nije dobio ništa. Jer s druge strane, postoji nešto što nije živo. A kako mi govorimo o uskrsnuću, Isus kao uskrsni dolazi nama pokazati neku jako važnu stvar. Ja sam živ ljudi. Ide u susret. Prije nego što će Isus podnijeti Bogu, to sam i djeci govorio, sad ću govoriti i vama. Isus je molio u Getsemanskom vrtu. To sam njima pokazivao malo molitvu i vidim da je to jako korisno, pa sam dobio poticaj da korigali sam. Ne samo njima, nego i vama. Jer djeca su počeli raditi, slušati i vidim da je počelo. Sad još čekam, ne znam kako srednji stanež, ali mislim da ovaj otvorio i stariji stanež moramo ovo sad prihvatiti. Nemojte se vi ljuditi, da Božo to što osjeća, to i govori. Još vas da spomimo. Znate šta je problem? Stari čovjek može biti mudar čovjek. I može biti neko od koga nešto uči. Ali može biti i tvrda srca. Kojem ti ne možeš ništa kazati. E sad, kada je Isus bio u Getsemanskom vrtu, on je tada molio i izrekao jednu rečenicu, ja ne znam, kad vi čitate Sveto pismo, ako ga čitate, ne znam, tada vam moraju oslanjati te riječi. Tako trebate čitati Sveto pismo, a ne čitati ovako. Onoga dana Isus je svojim učenicima došao u selo, imao su udaljeno vezano 60 stadija, razgovarali mesovo s Isusom, bla bla bla, i ti staneš, dragi Isus, evo ti si bio s učenicima, evo mene imate nebojno, pomozi mene i tamo, ne znam ja šta raditi. Pa nismo prvo ni tekst pročitali, tako sam se vidio. A Isus tada, nakon što je molio, kaže, osim one poznate meni drage rečenice, svom sam dušom, ono kad će kasnije doći kao predladna paske, ali u molitvi u Getsemanskom vrtu, tada će kazati, ni sat vremena niste mogli pronijeti samo. Znači, to mora u vama Božja riječ odzvanja. Ako ona ne odzvanja, neće ne primiti. Ni sat vremena, to znači moraš doživjeti Isusovu muku prije njegove muke. Teža mu je muka bila u Getsemaniju nego na križu. Jer je tražio, znate kad je čovjeku teško, tada traži pomoć da neko bude uzjedan. Tako je Isus tražio pomoć svojih učenika. I daljnji tekst govori kako su oni pozaspali. Isus je nastavio molitvu, a on im je kazao digne i montao. Što smo dobili u ovome tekstu? Da je Isus nakon sat vremena molitve pozvao svoje učenike, pridružite se i nastavio molitvu. Nadalje, pa kad gledamo da Isus 40 dana i 40 noći proveo u pustinji i postio. I mi sad smo imali korisno preduskrsno vrijeme i mi kažemo, eto malo postimo, to došlo do vrijeme, došlo u uskrs i tako dalje. Isus nije išao na izlet u pustinju. Pa je tamo samo držao malo post i tako dalje i vratio se iz pustinje. Šta
sad učenici su to primijetili i oni njega pitaju, pa dobro gospodine, nauči i nas moliti. I onda Isus njima kaže, kad oni to pitaju, ovako molite i ostavio nam je molitvu Oče naš. I sad ja to djeci govorim, sad ću reći vama. Kada Isus nama ostavio molitvu Oče naša, pa nije on molio onih sati nešto i cilj moći, Oče naš, ne znam, ja se ne ponavljam sad 100.000 puta Oče naš svoj Ocu. Rekao je ovako molite. Što to znači? Da je Bog nama dao natuknicu molitve, to je schemu. Načina kako mi trebamo ući u molitvu i razvoj s Bogom. Nije rekao ovo molite. I sad smo mi kršćani uzeli to i mi izvolimo taj Oče naš, nismo mi u nekom odnosu s Bogom, nismo doživjeli Boga, niti je Bog nam nešto progovorio, naravno da nema ni promijene srca, nema ničega kao ćete mijenjati. Ne možete promijeniti Bog kojeg ti ne doživljavaš, koji ne ulazi u tvoje srce i tako da. Ono je schema. I sad ja djeci govorim dalje, pa evo, da ne bi bilo da mama samo kaže, mama govori, pa neko će reći, pa dobro ti to nama govoriš, sad nemoj ti nama govoriti, teško nama to sve razumiti, kako su Isu rekli. Ili neko želi čuti, neko ne želi čuti. Ja sam njima kazao, gledajte, kad vi držite molitvu Oče naša, držite se samo scheme molitve. To je način kako da treba naučiti molitvu. I to su mi nazvali molitvom Gospodu. Zašto to isuči? Ja sam nekako tako preispitivao, zašto Isus je dao jednu kratku molitvu, dao je opis molitve, da oni to mogu zapisati, da to mogu zapamtiti. I to je nama ostavljeno danas u Evanđelju. Da Isus govorio molitvu 3 sata ili 2 sata, to bi zapisao. Razumijem. I u kućama u kojima se izvoli nekad očekuješ. Ljudima danas pitaš i čuješ samo, hajde izvolite nas da Albaniju zastavite za nešto. Imamo u kućama gdje se čita Božja riječ i gdje se moli krunica je velika razlika. Jako velika. Nešto nedostaje ovdje. A znate što nedostaje? Kada govorimo o molitvi, kad sam vam rekao da ja u sviđu mogu se njegov, znači govorim o Božjem prisustvu. Bog je tu prisutan. Kada vi molite, na primjer, Trojcu, vi tada imate pobožnost Mariji. Častite donačenu djevicu Mariju. Molite neki 20 minuta, možda još ostanete u molitvu pola sata. Kad častite Gospu, Isus je s križa nama ostavio svoju majku, ne da je napustio. I rekao, majka ode, on je svoju majku uzio dušom i tijelom, nije napustio. Ali je ostavio i nama. Tada Gospa dolazi sa svojim prisustvom, on je gdje se moli. A kad Gospa dolazi Isus. Tako on gdje se vrši vakva Božja pobožnosti. Zbog toga mi iza toga osjećamo radost. Vidite da se djeca mijenjaju, da se drugačije, djeca su poslušna, vi odete na put, djeca posluže se u kući, djeca uči se cijelu kuću, djeca operu ovo sve živo naprave. Zašto? Nije više ništa teško. Jer su ušli u jedan odnos s Bogom i njih Bog mijenja. Tako je i u našem životu. I kada mi dolazimo u crkvu i na nedjeljno mjesto, doživljavamo ovo što su doživjeli dvojica učenika u Emausu. Oni se vraćali svoje kući. Zašto? Jeruzalem je mjesto gdje je Isus razapet na križu i umro. I mislili su to je kraj. I oni idu u svoje kući, znači vraćaju se na stari način života. Ali kad su prepoznali Isusa, nisu ga prepoznali čak i u govoru. A kad su ga prepoznali, vratili su se opet u Jeruzalem. Opet su se vratili u Jeruzalem. Znači, opet se vratili biti s Isusom. Što to znači? Kad si s Isusom, onda ideš s njime. Kad nisi s Isusom, uvijek se vraćaš na stari način života i nema te s Isusom. Ne možeš biti jedno i drugo.
srca tvrda, zar ne možete i ne razumijete što sam govorio. I nešto jako važno Isus ovdje danas kazao. Jako važno. Oni govore, kažu su ti jedini stranac, govore o dvojicu učenika, koji ne zna što se to danas dogodilo u Jeruzalemu. A Isus njima govori, jel? Da su oni koji obezumni srca tvrda, nije li trebalo da Kriste to pretrpi, da uđe u svoju slavu. I spomenuo im je proroke, o prorocima je sve naviješteno. Kako niste to prepoznali? Ovdje je Bog nešto jako važno govori. Da Bog je progovorio o prorocima i o Mariji, navijestio da će doći po Mariji, da će Mariji u djevici govoriti, da slušate proroke i da se ispunilo sve što je rečeno u pismima. A mi danas hoćemo slušati proroke, nećemo slušati proroke. Danas se trebaju slušati proroci, jer ovdje je Isus potvrdio ono što je važno, a to je da slušamo proroke. Počevši tada Mojsije proroka, protumači sve što je u pismima. I nakon tog susreta s Isusom gorjelo mi srce, tako i nama gori srce nakon susreta s Isusom. Svaki je radosno da susretne Boga, a nije radosno onaj ko nema Boga. Jedna žena, Regina Rajli, je napisala svjedočanstvo. I to svjedočanstvo možete naći na internetu, jel? Ona je svjedočila, molila je za braćenje svojih sinova, nisu nikako išli u crkvu. Slično nešto po ovome, slično je braćenje danas. I jedne nedjelje ona se začudila kad je bila u crkvi, kad su njena dva sina sjela ispred nje i došla u crkvu. I ona je plakala i plačući je zahvaljivala na cijeloj misi dobila što su njeni sinovi na misi. I kad je došla kući, pitala je svoje sinove kako to da su oni došli na misu. Ona im nije htjela na misu, nego je molila za njih da idu na misu. Tada su njeni sinovi njoj počeli govoriti. Kaže, kada smo išli u Colorado, vozili smo se onim cestama tamo i zavojima, bio je veliki pljusak i nevrijeme. I kiša je padala tako obilno, jedva da smo primijetili čovjeka koji sporim hodom i bez kišobrana i bez kape i svega, kao da ne žuri, po kiši hoda u cestu. I mi stanemo tom čovjeku i gledamo i pitamo ga, a gdje ti ideš? A on kaže, idem na svetu misu. I govore svojoj majici, mama, sveta misa na koju on išao bila je udaljena 3 milje. To je nešto manje od 5 km. I čovjek je tako spreman bio po toj kiši polagano ići i stići na svetu misu. Oni su ga sjeli u svoje auto i povezli su ga na misu i odlučili su, kažu, pričekati ga kad misa završi. Sad su oni došli prije vremena, čovjek zna koliko mu treba hoda, odmah i vremena. Ajde kada završi, da ga opet kiša ne uhvati, vratit ćemo ga kući. Ali kako još nije započela sveta misa, on odlučio ući u crkvu i biti na svete mise. I iza svete mise vrati tog čovjeka kući. I kaže svojoj majici, majko, kada smo ušli u crkvu, ja i brat, i kad smo bili na misi, kad smo izašli sa svete mise, dobili smo neopisivi mir i radost. Osjećali smo se kao iskupljena djeca koja su se vratila svome ocu. I oni su to doživjeli